Halo wara ngadi baji ke tementang nyakren sipang ki topik ke badan kam namta ke exam yesterday LDA DSC iskal sales mo ini page pang kini ki badan ki static jige jeng kam kaya mo kom ka. What is the largest lake in Meklaya? The tallest mountain then the longest river kom kita mo ngisia page kini ke video yang sempat taya pitik patiak mo. De mentang ni page ni kong sipang ki krem mo de kan ni kadur kwa bi mentang ni kadi kadur jong ka krem puri ki on ka wall long ka sandstone cave mo namar kani ka krem kani dau mau siap em de kadi ka bajrong utam perthai nam ta ki mau siap ki krem ke balong mau siap ka jrong kumba ar pusau pon san kilometer mo de kani ka krem kada na ka sinong ba sa umma ka ba ka mau senram balok pat kaya distrik jong ka is ka hills mo tiga ni kadul pat kebabi mentang ni kadika kadul jeng ke krem liat pra dika krem liat pra 86 paka dika krem ke bah longest natural cave in Asia mo kamut kadika ba long natural hi umdai ba thau boreu mo ka ba jarong utama Asia pat kadiru ka largest and ka longest natural cave in India also okay te hame clear ka dai maka ka longest namar Asia ru kalabar ni gong de kemudian hame clear ru kalabar ka kadam ni gong himo tika jadong kumba laipu pen kandai kilometer ayai mo kemudian kila banai laipu la ni kila banai specific laipu pen kandai kilometer tika ni kadan hajan ka sinong rem mo sinong rem ka baha ka Asian Jahil districts kani ka sinong rem kadan marjan ka sinong mulas ni okay tela dapide ibre ba ni puli khobor ha pinatip bah ka krem mamulu men hakani lapun rung ya ka hakani ka tentative list mah hakani ka tentative list jangkau UNESCO World Heritage kumud empat dai bagi rung dai kadang dan ka tentative mah kisah pendung hi te kani krem mamulu kadan ha sinang mamulu jangka seora Iskas Hills okay seora sebelum Iskas Hills te kani ka krem mamulu kadan ya ka evidence jangka Michelin Age kani pat ka krem kade ka CU cave lane ka krem CU la khot ru ya ka da ka bat cave lane dubakal ha tin ka roma kan ma kini ka sit one exam kom ha exam MLP men kani ru ka dang wan mo ti ka jarang kom pasau penyau kilometer kani ka krem kadan marjan ka wa simsang kade ka bajarang ru tam ha po Michelin mo ka bajarang ru tam hajan kani ka CU cave namar kade ka keteng ka CU ti ka keteng ya ka sinong CU mo ti kan mau ru ba ya kani ka CU cave kadan hapo ka district jengka South Garo Hills okay di mentangin paino sipang kiksat lang mo di kani pat kapipi yang ni kadur kadi kadur jengka kisat no kali kai mo pilih kan mau tu jinto kana ba katuga kendai karo kendai kali no yam no ane po kisat takada kisat kadeng no kali kai na marba ulok jengka ula seddo ilai kondoi bat kapat kamut ba utit do bang di kalabam propose di kabam ilai kon de kadika kisan nyok likayem ki ong bakadeka tallest plunge waterfall the tallest plunge waterfall kumba ayumo tingin di page mo ni the tallest plunge kumba kadika kisajem kadika hani ka hapa chiti siapa kam longa kam day kenyek lamba kam tahu lani kam day kini ki ma hone mo kini ni lamba kam ya doi ku pergi kisat ki sadai lamba pot baki her ki day nang ni mo rei kini kisah dapat kena pom si sport tak ada kadang ka di namar baka jerong ba kumba lies pa sa pomitar ki ong ka tallest plunge waterfall in India okay kadi kadan ha sora sakan mawa di menta ini point nak sepang kilong kaliang de hang ni matrai play yo ai belum play yo ting ban kio honeu lom silong pik mo uni udan ha light core de uni lom silong pik jirong kumba kandai spa rapusan bitar mo sakan mau ni ulum hilong pi kat ba ulum bujirong utam ha garo pad ureu no karek pik mo une ujirong kumba kasos pakat ar mitar okay kasos pakat ar mitar ne jirong tim tang ni pisa eklang kiwa klang de kawa ka bujirong utam ha miklia ka de ka wa simsang mo kawa simsang ma de kani kawa simsang ka jirong kuman drop hulai kilometer tika kan ni kawa simsang la khot ka Someshwari asngo kumba kisah khot Someshwari ki nang Bangladesh ki nang Bangla ki khot Someshwari yaka
te ini pej minta saya kan ka wa umot mo de kan ka wa umot ki aina me ka kum ka cleanest river in Asia namar ramu di ruam ula share kan ka durjang ka wa umot ha ba kan ka leng i kum ka herasun namar ba ka kut palan te ki lokal la ni ki traditional ki khot ya ka daka dau ki river te kan ka wa am kalong kum ka bordar hapleng ima kini kelom kasih jentia kini kelom garu gini te kalau ka bordar kan kini ka bordar hapleng kasih bat jentia bat nalahir siapa am te kini siapa kini kawa kalau rotat kum ka international bordar hapleng ka India bat ka Bangladesh sakana the river Vishaka border between India and Bangladesh is Umngot River de intangin pej sepang kene ka maul nong de ka maul nong la bajuna nam kum ka cleanest village in Asia mo ka ba khoi tam ha ka ba tangi wi tingi ro umdan ijabo masan hap ijabo ka pasla jang se nye kla sarna pipan plastik ki sarna kit la ti la ju la khot ka ten yu ka la khot sen ru ya ka kum ka God's own garden kum ka per jong uble tikani ka maul nong kadan hakatan penflama haka Iskasi Hills district sakar mau namar kum ke exam DSC Iskasi Hills jangi kilaban kali namar kapun sla kadan Iskasi Hills di kilaban kali kadan kamun nang kadan hapo kabelok ayuti kadan na po kabelok penflama nok penfla mentang ini poipat sa sapangka national park kajaka shonyu kimarat kimaring kisim kido te kani ka Balpakram National Park kadi ka fast but ka largest national park in Meghalaya mo la establish ka house nem ka kanai spa prapusan mo hakata ka pore ngarupat ka la ko sinja ka ada ka land of perpetual wind sakan mau kani ka brand kam but kani ka pakam ka ponanam takini kishiri hollow gibbons mo kani ka pak kan mau kani HMLP ka awan kani karena si kapal pakrampa kadan hapo ka distrik ayu kadan ka distrik jong ka South Karo Hills mo di mentang itu pes ni ka ka national park ka badan Karo Hills sa kanao ba ha Khasi Hills ni Jentia Hills Omdon National Park dan dangka wildlife sanctuary mo ka wildlife sanctuary dai ka nong kalem mo nong kalem tikan ni kan no ka national park la establish ka house nem ka kanai spa prapun raw kadan haka distrik ka West Karo Hills but kawan ikap kamdan kampon kani usnem ka kandai mo sakan usnem nomor 2 how usnem la pendru ka kan no national park hapo kani ka UNESCO Biosphere Reserve list mo kalau nang ni dei nang ni na park na kini kilom ja kini ki bahap apa kan no national park baka wa simsang ka originate ani ka sedang ka thamai jang ka wa simsang kadon ka sedang na siap lan kini hikilum tingni pejmta sa sigliang ki pungliang kinan de the largest lake in Meghalaya kadai ka Umyam Lake ane bagi khot ke Barapani Lake de kan te plati bem kan te kadan ha Ribhoi district ma Ribhoi shua bang lake ladang imut belet Guwahati yue leng ba nakasurok ke badan ni ka Umyam Lake tim tangin poi pat hadin maya kran sipang kili in poi pat sa siya leng kadon nang lang de Pajuti pa kanom island kadai ka largest river island in Meghalaya but kadai ka second largest river island in Asia kemudian kadon nong ka ba apelong da kawa ka ba ar hakjing he mo ka ni kong dai majuli kadan hajan hi jongi kata Assam sakan ma de kanai nong kanom island piti kumlang kala tayo ka dok no long ba lapelong ka na ba kani ka wa kan si de kapia ka wa kan si kan kapia ke alyang ki banta hakata ka we ka teng ka nam lyang ko pat kade ka phan lyang de ta ka daw kani ka jaka badan ni ki ang nai ka no krum de kan ma wa ka dan ha West Khasi Hills district mo okay dem tangin poi pat sa ki jingking jiri mo jingiri de ka jingiri ka ba don highest ka badan hajirong do kadai ka wam or living road bridge wam or kemun kene ka wam orem ka dan hakajan ka sinong kong thong ka bari ko gi angka whistling village sakan mau whistling village mo tik kong thong kadan haka block khat ar sinong mo block khat ar sinong kene ka wam or kadi ka pastai ba ngarung la kwa balik ka sini mo tapa 4 labdos ra ban lech ni okay
tem tangin poi second ka longest living road bridge kung kadi kapajirong utam ka jiging jiri kap kateng ka mau korna rang thliang road bridge ma kani kan mau korna ha pa ponsla blok haru mi ka sinong ponsla tang ma 100 kilometer ngalap sini kapaba is ka sales district ma sekan ma ponsla kabadan ha ka is ka sales district ma ponsla ka ka is ka sales district te mentang ini pekeng sepang kini ka double decker kemudian armal hamo ka jinging jiri kini ki ong ka walls only double decker road bridge ka pakateng ka siang double decker road bridge mo kini kadana sinong nong riat sora iskasil street kini ka siang double decker road bridge kadan hak sinong nong riat mo mau nakat ne tu Raja Raghavanshi upana Madhya Pradesh bat ka lokjo ki wan honeymoon sini sha mekla jungi te ki le ka hani kini ka nong riat nem ka ba jika ba long ba ka thi ba mo kumba lai hajar step try lai hajar tali mo kondan kep ya gitu ki ba kayak video kam nak ni ba dan tu rakat kam la chuban kêu thì cái nong nó sipo hajar tingka banra ka vâng ok thì chúng ta biết là sipang ul mau mo thì unu mau reng khang mo lại yo so tu jirwai ngin le kai sha mau reng khang ya lam khnang tang ya pi bahu ngakum bahu bang te ni mau reng khang em dana snong waken cái cái sinong jong i MLA pertuan tensong ibadai deputy chief minister mo deu nu mau reng khang em ki khot đâu us em jong ki mau king of rock mo wakan kare kasinong jang deputy chief minister jong i wak mo tiga dan hajan ni jong ka punsla kamun ka pa iskasil district mo pelik ka sini kare ka trem ka pastai ba ka pateng baru ketai kemudian kowe ka jikto caption sapa Instagram bu ong ba bu tu harmo ada ilat you is exai kamun rest in peace ya ma ok stai ba gani ngelawan arsin sini mo oke timta apa kedua ngelapo apa kedua ngelapo artat sa kapakot kermen ban pila ba gani ka exam kapan selang last Saturday kata praterik exam jaga DSC gitu kipa apply mo kibdi kinang sinong jaga DSC skills sa leba pas apply ru ketuka exam ya ketuka post jong LDA secretariat mo jong LDA HOD mo namar ka la biang kamut ka post gitu kula ada apply kenon kam coba apply dari gitu mempada apply sa apply namar ba ka post menta yaki kasih jantia kategori em kala poy sanpo tuli te ka UR pat kala poy arpo tuli ka post sa apply namar kala hack ka chance no sa puli kon pa kanyo obnem chi apply chi puli kai ka bisa